tutambuza tulwana nnyo polisi mbazo wano ndo mzinda waina esubi tirulibolo nechiba lwampala istioye lelo mukama chikoze ebitone by'abaana bikwatibwako abantu ba Western fena tubadde upcoming naye kino tugenda kubeera sita studio ne jabayamba batyanga nankanya studio negenda kuyamba kubanga ono yehona lewe yekavuddeyo nasobola okuyamba ku bitundu by'abantu abantu abasinga mu Western Uganda bali talented mu kuyimba naye tebafunyeyo omuntu avaayo ng'ono n'abayamba nagamba kamba pushing kyobalaba nga music yaffe badderemera wano mu Western gasobola kuwamba nsi yonna naye kati essuubi lye tulina nti okuyimba kwaffe kugenda kubeera ku level endala egenda kuyamba abantu abatandika n'abo bakatandika kubanga kati bwe nali njogera ne Wonalebo nakakasanga bwagenda okula ebyumi studio eno egenda kutuyamba nnyo kubanga nti abantu babadde tebafoodinga studio ezisinga sente zaazo abayimbi naddala ba upcoming nti sente ziri ennyingi tuba tetusobola ate kati ne covid bwe yajja embeera neeyongera okwonooneka kati wano omuntu ajja kuba afuna chance tukasente katono n'abeerwampala east bo just emitwalo 3 abalala kasente katono egenda kubanga etuyamba nnyo ekirala nti studio zino ezimaze okumanyika ennyo teziweereza ba upcoming obudde obumala ajja n'amukubakuba n'amugira bw'ati nti ate omuyimbi ow'amaanyi azze n'amugobaganya naye kati wano studio ebeera y'abantu bapya nti time egenda kubanga ate esobola okubanga emala esobola okuzuula talenti z'abaana kuba abaana bali eyo naye tagendangako mu studio atya tamanyi studio eri luddawa naye kati kino tukipublishinze kigenda kubanga kiyambira ddala omuyimbi naddala wa Western Region Werwampala n'omuyimbi omulala yenna wala studios eziri Kampala ezitumanyiko ennene eno comparinga tene eziri Kampala eno studio nja kugiteeka ku 70% nti yes tukirize Kampala sound card eyinza okusingako kubanga n'ono agenda kubireeta byonna ebisingawo naye nga panawo saagala kujubisa nnyo kukozesa nnyo hyperbo nti eriku esingako ku medium esinga ku 50-50 dene kinaba kibulamu kino kibuzeemu tukyongeremu kino kibuzeemu tukyongeremu naye nga hit yonna teva ku studio ey'amaanyi ennyo hit olaba omuntu akuba tindaatiine n'agikuba n'amala n'amanya studio ez'amaanyi naye n'anoonya gyateekako okusinga wali so studio y'amaanyi nti buli muyimbi n'ow'e Kampala by the way asobola okuva e Kampala najja wano n'akubirawo hit ate ekirungi producer wakabi kino kitegeeza kirastiri upcoming artists yes ekisooka nze nja kusaba nti ba MPs abalala kubanga ono ayambye omuntu wa wansi nti n'abalala lema kulowooza kutandika gamba nti enguudo biki byokka naye omwana wa wansi asibira ekikomando obe ng'omulowoozaako kati ndowooza yesaawa naye ng'ate MP agitaddewo studio tekitegeeza nti agenda kujja waka akunoonye so upcomings jangu utilize this chance osobole okubanga weezuula bwoba toli muyimbi tujja kimanya nti goli comedian nga Kachina ze buli mwaka nyimba luyimba lumu ate nazo zange amanyago sigadde ndi muheereza Valentine aka Kachina comedian omuyimbi ate omwana w'essomero naye nga nsimba byalaavu nyimba ndala zimba ku level yange kyakabi omurebi witu wankore median tuyongera kutambula nibukato ntwigura studio yitu ense eyihonarebo Julius aturetire nko yaya bashobororire ne beyazini zedjor kuseo program y'omwerato ari nkore media so honarebo kuko wawatwambira ngocha ori munonga kumbura talent kandi ndi nkore media eyabire innovated by someone from Rwampara constituency yo kwebembera Rwampara este yo kwebembera yona nyendutereho akanta tuwagambira babarebika kwa batureba n'ibindi kandi abana bagiye kwegereza campus tugaho mu town tegerize imirimo kurwo wanyu so ekintu cha innovation nindeba related nature munotere yes so ekintu cha innovation kugira ngo tugambire babarebitu na nabana bagya hasi mwebale banywana banje mwana wanje de Musaga ankore media izina nira kanti Julius Kahanga n'umukimanya ntufayo kugira ngo umunyeto urebekegwa nicyo gukora banywana banje minyeto bane batureba nshaka mugire mico mirungi murukiza bazire banyu mongere kunda ruhanga mongere no kushaba no kushoma iminyete takafunde karumu bantu mwe haso negumiza munetambura ilizo bana basako bota kafunde ukanyishikira no funa no baje
itwe studio twayiguraho New Life Records hano mu Rubiri neja kuyamba hino iminyeto ya Yona na Munonge ya Rwampara East Constituency kurebeka ngo wijaha wawe tineze nzogo rekodera kwa afune mutwaro yawe eshatu ngira bafuna ranchaha ya producer bakutekamo washoze igishongoro tuza kurondamo talent promoting talent happening abana kama 20 babe ba star tubaremereho tuba producing tubashomese music batere bishongoro birunyo both me gospel na secular. Honorable, related to this one, I'm an artist. Yes. This one, what I'm doing, so it is a bit to now Western Uganda. Now, what talent? Kandi nindea watu dutana munonga bana ba Rwampara niweza kwa mtunga mumbe tinku za kuna kadishaka aba Rwampara East bona bakona shoshe mitware shatiyo yoka producer kandi abakurgomo omu constituency zindi na Uganda yone itito nza kubasharira kabei sente zobe no shoshora mu studio zindi tuzora shoshora tuza kushariraho konka ubuherezo butukaha singo bwa studio zone ziri muri mbana wanye tegereza so ntenda kubaha quality a cheap cost so nico kitubasize gukora konka twesigana kizaguma kibaje ubu twafuna ba sponsor bandi none twaje ngura Rwampara na yikoreshi ije bayikoresha music yo kureba honorable n'ikintu cyango nturuga twarekesha ngoro mu studio ati ningamba ka artist uri muno wenda kuyamba munonga nturuga twarekesha ngoro mu studio shashura sente kora audio yanje shora kandi nyine talent most of the time na munonga kuno mu Western Uganda ncheza kuchikorekesha ngoro cyashobora aho kuchitwara niho kizibu. So program yite kweli noko yagumene tambura tuja ku guitar levels hatu abaza nico recording tuja ku marketing na branding na artist chikori ya bion no kushobeza so nza kugenda mpora bakambanyane banje konkamwe na mukimanye Pastor Edison Shemerirwe nuwaha aposo wa New Life nware natambuze cyo watkoriye cyeshongwa nyowe nija gumaya mirimo yanje yihanga yo khereza ihanga ryitu nkabeberira ke ryo buringaniza riye nkwatanisa n'intunga yabonye. Yes, we bari munonga ho narebo kandi nanisha bo osibora abarevi tubankore media na nabagize ba Rwampara East akuba nkore media nese mu Rwampara East. Yes. Ankore media CEO Demswaga omwana witu wa Bushere amwana witu wa Rwampara East Constituency we bari kutandike kintechi mumukosira ebigambo byawe ugume no kitera muganda na Rwampara East nishemerwa munonga kandi aposo Pastor Edison Shemerirwe nuwe arenda yakorebe bintu nareka ngo intaranta z'abantu yazkwataho zakarevo nimbashanye beshendereza reke minyeto tugende mirungi tongere kundana tongere kuhabarana tongere kwatanisa ni sima President Museveni yore kaguta abo kutera himbereje kugira ngo abana ba creative industry mwine appropriate regulations zibiraje bikuba guidinga copyright law shayana nzagireta ucora akore ucora yiye kibe cyawo ushiganyirwemo mukirebera aho hatongwirwa covid okuture okuba yambira abakozi n'imbazi ya covidex bakaja ngo royalty zone abantu bagura zigaruko we so na copyright law neja kika shange ngo cyuwatera ni cyawo webare mnonga mugumene usi webare mnonga ho narebo ori muno gendera kimwe kamuhera kamero mnonga nore kituru tubyari nkore media kandi icyo kintu related na internet tubyo mu art twabentu kitera koko wanoga akore media ni kimanye ubuzubu bwa data nzira ko bateganisa data government tiro 3% kiragiro tujya ku reviewing otite kaberoho twaje reviewing so na ka Facebook ibintu byanje bitaze kutandika reka government ya reviewing amu yahendera abantu bakaro programs zo kujya ngo tufune wifi in urban cities tokamanya sako buza byone byo tumanye n'ibigenda bita so cyo kweshongora elizoba twayiguraho officially studio New Life Records hano mu Rubiri erabe mushirwa naza ko hari Pastor Edison Shemerirwe nambaze yindi bija kumanwa zibaha konka ekitine kigendero cyo kugira ngo twogo mwana chance atako hasa kuronda kasente ko kugira ngo agenda shashire cyishongoro cyeye ache recordingire twogo mwana chance ari kubasa kugira ngo ayayi kifine cyedengo cyo kugenda internet yergeyo ayijatu mu recording itwenka Rwampara East mzakoreka ngo umuntu wenda bakwaya bagurupa ikorwa Rwampara enda ku recording neja kushashura ranchi ya producer mtware shatu yonka abandi mwija nsako basharira ka post kache
kugira ngo nimwe base kushobora twina amasiko ngo mu Uganda n'ensi yona wareba abantu abakufuna sente umbyenta talanta n'abantu binji nimwaze turugero mu Olympics urebera abantu kubabira bagigizo barumu mweshi twasira abana bine talanta tukadisha peninge kargayo je nojya ngo tukarenzi zoba nito tutegateje ngo ngo muhanda ubwakwasa kucendeza ahibura mu rumo y'eminyeto mu Uganda na munongo mu Rwanda East so tutegatika ngo muri kikaje cyayamba akakuna beni campaigning abana binji banje ngo twene byo shongoro nyine za audio nyinji aha kongechizubu twineki akasende ko kuza kuri so hati nano mwana kwijakaza akajya campaign za kizinde yasi mtware shatu na ijantu mu recordinga na television ngoro cye yanagara East aho bari binji group zawe z'imyoga nzikora ku nyuno so performing artists already mbahire opportunity bijaha bakoresha ngoro cyabo hano muri bibiri hantware shatu uwo group itu twine shongo wana garwa East wota garwa East no ijatu negotiating aniwe nkabandi kongechi tukameza no kugira ngo tukakorite akasente kace sente zo rashashuraha niza kuba zitakwinganiza studio handi konka ubuherezo bworashanga no businga studio ziriyo muri Mbarazona na tukabazi gwakene ya Uganda na twatsinga so generally tugambere emyoga now groups imizinga yo you have it yes ito Garwa East constituency umururambo rwitwa emyoga tukafuna sente zikwingana miliyoni 5 ezagabirwe group C 18 so mu rurambo turabiremu bwenjura tutubasize kumara group 18 ugaturigirambira group 15 group emwe ni stagire kureba yebire mwizi yaba welders so konka umururambo rwitu turebire cyane kirungi nyina kusima RDC commercial officer hamwe na DCDO wa Rwampara na technical team yone akwa Rwampara East na Rwampara General bakareta makakoryo ko kugira ngo abantu babanze ba savingeho nka group hazo kusavinga kwabo cyayambo mu strengthening cyo kwita cohesion na group dynamics bamanyana bayikiriza na bayi trusting so icyo kucyabireho government kiyagiye kwete sente umuko izingi ziziro mu kwa kashatu kusyo kwa gatanu and one of the requirements tweta kwa group eta saving so cyatuyamba kushanga ngo babiri bagumane bacika munonga hati cyaborebera kwatikiriza government ze ya seed capital y'emyoga byongeramo nabo bakajigumana bagikozesa kureba ngo babahoje concern zabo nizi concern zabo icyamane kiturebereho no kugira ngo cyo kubanza barebere seed capital ya bintandukwa nunji bakabene bashanga sente zeyongere bafune sente nyinji bahobereza bwinji akuba buri sakwa he kuberi nebine yo associations nyinji ahasi yayo so no shanga association asakweroho okina associations zikina hata kizagabana kasendo shanga association yatwara ho miliyoni 5 so konga kuba kubire sente ziri nyinji association kafuna kasente kinji so wareba oku program ejinjire noreba mubwere ene chi government yakubasa kongera absolutely ikintu cyo nekikwija kikutandika ko kucheza kuchistadinga noreba ngo twasa kuchimprovinga nyo mutekateke yanje hatkizire nka parish model ko kweriyo neje ekigane nekitwine no kugira ngo twaba turi serious nka government twenda parish model kore twe turiyo tugira ngo east constituency level wataho miliyoni 3 za zemyoga ningira ngo nintandikiro konka sente zokumara twana tugira ngo hati parish model wakora budget okarebe ekuza kuza parish mwesa ngo murikana kuza miliyoni 38 hati kiri ngo kugira ngo eroni n'abaturikize ngo rwire ki ngo ruiro mutwe nanye nduiro mutwe zeno kajya ngo tubaganise panadol twena tujibaganise buri mwafuneko nyene njyango icyo tukikora nobwe twatumanya gumwe tukora modo tukapana deri kumara tuzikora tureba ngo successfully parish modo yakora twatondiro mwanya tukikascading ampora na n'imbere ya government n'intasya irukongera garika kuterera ni general arrangement yitu briefly in English yes. What is your assessment in Uganda? Okay, thank you. We were allocated 580 million, which was disbursed and distributed in among 18 circles in the constituency. I think this is a timely intervention because this seed capital has been well received. And in Rwampara district specifically, the initiative of the RDC, Imekatera, and the DCDO, Remigio, and Amon, the commercial officer, was that they had to give money
organized groups that are already saving, that have a culture of saving. So we believe that is why most of these groups are successful. They have ably instituted offices, they have proper records kept, they have ably, they would even show us the disbursement forms to individuals and groups. So we think that is commendable, but the only challenge is that now the demand is high. Initially people didn't believe that this money would